bởi dương cuối trăm sự ấy sọc đi nè đợt tấy to là cái nhâm đạn cái xa cái lượng chương mà dương sầm bài chất anh nâng cuột nạ với cuột sọc nâng nơi nâng kề là cái sầm bài chất cái áo dưới bên là cái áo sầm bài chất cái áo dưới cả tục chẳng việc to là dương miền mà đấy cha là thầm bờ cái xa cái lực thực chất anh nâng với chịp hò bồn chịp hò này cả bằng bè bà dương vẫn là bờ cái dây khó đòi cầm hăng lên tia trên đi cô cầm áo dương rồi ăn tiếp bùl bị sầm đấy và cái nâng bê tiếp theo với chị hò ba còn thì chị sầm lên bà thì chị hãy rồi luật từ bình bắt mình giờ mà ao tô kê nhưng bà lên về từ tôi chỉ rương lọ cái đấy rương mình lọ cái đấy cài thấy rồi luật từ về nhà dương ham khoát viêm bán vì chia đầm ná này thòm chiết chẳng phải chặt bà dương vừa miền và còn cà phê cứ ở nhà smart đầy mưa pi rương rào để cả lớn vì miền hai miền phò bỏ viết tôi chỉ rương lọ cái đấy tôi chỉ rương mình lọ cái đây hết dương tua dọc bàn tầng song khang rồi dương rè chắc cái phẳng lại nè chỉ vấn đề về miền p bàn lọ về miền p mình bàn lọ về miền p kia xa về miền p kia nâng tia về miền p dương phương khâu hỏi kia đây bất tốt về miền p dương thưa lọ hỏi kia lương làm cà với miền p dương thưa lọ hỏi miền nè nâng tia chứ nên đi bởi đó dương của miền đại anh nâng dương cua anh đặt quạt với nhẹ miền ấy từ khăn từ tam chếp tịch đã xa quạt để anh đặt quạt khoa bên nhà chặt chân này mình đi trên này đại cả hai khuôn ai cua anh đặt bên ta mình cua ơi khăn tròn cùng đồng cùng cuốn nhưng dương ở nhà sự cái sọc nơi nâng bỏ khăn cào nơi nâng nẹt đợt tây về dương chỉ diêm một bên cạnh càng ấy ở vì chặt vì lái chỉ tuôn tì rồi bỏ dương rương kê xa rương kê nên tia nâng rương kê dương từ ham khoát cả kịch ham khoát mọt kèm bà này và kê xa của ở cun kê tức bên cùng ai miền một tận nặng hiệp út cái càng bờ kê nên tia giờ màu trà là thao vị chia cầm họ bỏ dương dương phương mình toàn cục rón rứ cục kim miền chất cho này mình tia bật thay dương khó cố dương ở quân kế đôi chỉ kịp prap tham mục dương và lại chuông chẳng dương của ở quân kế hai bờ kênh vậy đời chất ở khó cùng hăng cho này mình tia nâng ở dương anh đặt quạt của quạt spy ba giờ từ tam luôn chẳng dương và quan cả vì chặt bà dương rừng móm dương ở sự rong ở tịch pol đi khăn cài mà này kịch tràn bà kịch tràn hơi nuông ở nhẹ bàn chùm rán kịch diệt cho tái bà kịch tử nuông ở smok smart tràn khoa khoai tràn cắt việc clay clay khá từ thưa sân từ bà khóc chăm kịch tiền nè không miên sơ mặt hiếp cục krong rương thay sải bàn tiếng sòng tê rương na trời cát bằng khoát phần ná có khoát mình bàn mình men thà mình khoál mình trim tục tê kịch bằng cà tục cho thưa với để nét ai thưa bàn tái công ông cuối bậc cát rương một mình lại chất luôn ảnh ấy
ប្រឹងធ្វើឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពក្នុងថ្ងៃនេះរឿងថ្ងៃស្អែកចាំស្អែកចាំជួបបើបានល្អចាត់ទុកថាបុណ្យល្អតែបើជួបរឿងមិនល្អប្រឹងដោះស្រាយទៅកុំរអ៊ូអីជីវិតគឺចឹងឯងបើដោះហើយដើរទៅមុខទៀតកុំស្ពាយរឿងសំពីសំពងច្រើនពេកជីវិតមិនសូវមានរស្មីទេបើទោះបីយើងកើតក្នុងផ្ទៃម៉ែតែមួយក៏ដោយប៉ុន្តែវាសនារបស់យើងនឹងមិនដូចគ្នាទេនឹងអាចមកពីសម្ពាយបនយើងផ្សេងគ្នានឹងការប្រឹងប្រែងរបស់យើងក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នហ្នឹងមិនដូចគ្នាបើបុគ្គលនឹងធ្លាប់ចំម៉ែចំឪធ្វើទានរក្សាសិលជួយសង្គ្រោះអ្នកដទៃច្រើនបុណ្យហ្នឹងធ្វើឲ្យអ្នកនឹងមានសំណាងល្អជួបមនុស្សល្អប្តីប្រពន្ធល្អរស់ស៊ីក៏បានរីកចម្រើនលឿនចឹងទៅកូនខ្លះទៀតបុណ្យតិចពីអតីតមកចឹងជួនកាលរូបមិនស្អាតចូលចិត្តខឹងច្រើនទៅហើយចំណេះវិជ្ជាបញ្ញាញាណហ្នឹងក៏តិចដោយសារយើងមិនសូវសមការរៀនសូត្រហើយមិនសូវបានធ្វើទានកំណាញ់មិនសូវចាំម៉ែចាំឪអីពីដើមមកហ្នឹងធ្វើឲ្យជោគវាសនាអ្នកហ្នឹងទាបចឹងទៅអាហ្នឹងកម្លាំងកម្មពីអតីតប៉ុន្តែបើបុគ្គលហ្នឹងប្រឹងប្រែងរៀនសូត្រតស៊ូព្យាយាមក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នបន្ថែមអានឹងអាចជួយយឹតយោងធ្វើឲ្យជោគវាសនានឹងបានប្រសើរបើនៅក្នុងធម៌និយាយអំពីមកងងឹតទៅវិញភ្លឺកើតមកក្រប៉ុន្តែប្រឹងប្រែងទៅធ្វើឲ្យចម្រើនជីវិតជាចុងក្រោយទៅវិញជីវិតថ្មីនេះល្អអញ្ចឹងយើងគួរកុំមានចិត្តចំណែននន្ទាឈ្នានេះគេឯងអ្នកខ្លះមិនបានអប់រំចិត្តហ្នឹងសូម្បីតាបងប្អូនខ្លួនឯងហ្នឹងក៏ចំណែនហើយទៅខឹងម៉ែខឹងឪថាស្រឡាញ់តាអ្នកនេះអត់ស្រឡាញ់ខ្ញុំចឹងបានខ្ញុំក្រចឹងបានខ្ញុំល្ងងតាមពិតទៅម៉ែឪស្រឡាញ់កូនទាំងអស់គ្នាហ្នឹងប៉ុន្តែកម្លាំងកម្មរបស់កូនហ្នឹងមិនដូចគ្នាអញ្ចឹងមិនអាចឲ្យវាសនារបស់កូននឹងបានដូចគ្នាទេទឹកចិត្តម៉ែឪនៅតែជួយហើយជួយអ្នកដែលពិបាកនឹងជួយច្រើនជាងគេទៀតផងអញ្ចឹងយើងគួររីករាយជាមួយនឹងសេចក្តីសុខការរីកចម្រើនរបស់បងប្អូនយើងហើយយើងប្រឹងប្រែងសាងបុណ្យកុសលជាមួយពុកម៉ែយើងតាមកម្លាំងធនធានធ្វើបុណ្យធ្វើកុសលចែករំលែកសេចក្តីស្រឡាញ់ទឹកចិត្តល្អភាពរស់រាយរាក់ទាក់សិលអាហ្នឹងយើងអត់មានទ្រព្យធ្វើយើងធ្វើតាមកម្លាំងរបស់យើងធ្វើតាមពាក្យសម្ដីរបស់យើងមុខមាត់របស់យើងរស់រាយរាក់ទាក់ជាកម្លាំងសិលអាហ្នឹងក៏ជួយយើងឲ្យបានចម្រុងចម្រើនដែរនៅក្នុងរឿងពុទ្ធសាសនាមួយភិក្ខុមួយអង្គលោកខ្សត់បន់មិនសូវបានធ្វើទានអញ្ចឹងធ្វើឲ្យមកបួសហើយហ្នឹងក៏អត់មានញាតិញោមណានិមន្តទៅបន់ទៅទានដែរខ្សត់ដែរគេមិនសូវស្គាល់
បានព្រះអង្គប្រាប់ឲ្យភិក្ខុអង្គនឹងអាសាយកទឹកមកដាក់កន្លែងប្រសង់លាងជើងដងទឹកសម្រាប់ប្រសង់ឆាន់រៀងរាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងទៅដោយកម្លាំងបនពេលបច្ចុប្បន្នញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទឃើញលោកអាសាក៏ស្រឡាញ់រាប់អាននិមន្តលោកទៅបនប្រគេនចង្ហាន់អញ្ចឹងទៅដោយកម្លាំងបនបច្ចុប្បន្នហ្នឹងឯងអញ្ចឹងម្នាក់មានកម្លាំងកម្មហ្នឹងផ្សេងគ្នាទាំងកម្លាំងកម្មអតីតទាំងកម្លាំងកម្មបច្ចុប្បន្នយើងបានប៉ុណ្ណឹងដោយសារយើងដាំហេតុមកប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងយើងគួររីករាយជាមួយបុណ្យគេហើយយើងផឹងសាងបុណ្យខ្លួនឯងឲ្យបានច្រើនតាមផ្លូវមកវត្តហ្នឹងហើយនឹងនៅតាមភូមិហ្នឹងឃើញបងប្អូនយើងខ្លះពេលល្ងាចគាត់ដូចសបាយគាត់ជុំគ្នាជួលកៅផឹកស៊ីច្រៀងរាំដាក់បាសក្អិលគាត់ដូចអត់ខ្វល់រឿងថាកូវីដមិនកូវីដអីទេជុំគ្នាហើយគឺសបាយហើយអានឹងខ្ញុំបានភាពនឹកឃើញដូចនៅប្រទេសអឺរ៉ុបនិងអាមេរិករាល់ថ្ងៃនេះដែលមនុស្សមួយចំនួនហ្នឹងអត់ខ្វល់នឹកថាវាមិនអីទេហើយដល់ពេលវាអីផ្ទុះបាត់ហើយមួយថ្ងៃស្លាប់អស់1000អ្នកជាងអីចឹងទៅនៅអាមេរិកហ្នឹងបើវាឆ្លងស្លាប់ម្នាក់ឯងអាហ្នឹងមិនជាប្រមាណទេប៉ុន្តែនៅវាអាចនឹងឆ្លងដល់ប្រពន្ធកូនដែលគ្នាមិនដឹងអីនៅផ្ទះហ្នឹងវាជាការយកអាយុជីវិតខ្លួនឯងអាយុជីវិតគ្រួសារទៅបដូរនឹងដបស្រាវាជារឿងវិធាការមិនទទួលខុសត្រូវខ្លាំងមែនទែនក្នុងនាមយើងជាម្ចាស់គ្រួសារហើយក្នុងនាមយើងជាពលរដ្ឋក្នុងភូមិក្នុងស្រុកហ្នឹងហើយទោះបីជារដ្ឋប្រឹងបណ្ណាក៏ដោយបើយើងមិនព្រមចូលរួមការពារអាយុជីវិតខ្លួនយើងអាយុជីវិតគ្រួសារទេវាអន្តរាយទាំងអស់គ្នាហើយអានឹងព្រះអង្គសម្ដែងពីសេចក្តីប្រមាទព្រះអង្គសម្ដែងថាប្រមាទតួមច្ចុណោប្រទាំងការប្រមាទធ្វើប្រហែសហ្នឹងជាផ្លូវនៃសេចក្តីស្លាប់ហើយដល់ពេលមុំដឹងខ្លួនវាខកពេលបាត់ហើយស្លាប់ប្រពន្ធស្លាប់កូនស្លាប់ខ្លួនឯងឆ្លងគេឆ្លងឯងអានឹងយើងបង្កវិនាសកម្មដល់គ្រួសារដល់សង្គមជាតិជាបាបកម្មធ្ងន់អញ្ចឹងស្មានថាចាំពេលហើយនឹងផឹកស៊ីអីក៏ផឹកចាស់ប៉ុន្តែក្នុងកលៈទេសៈនេះវាជាការមើលងាយជីវិតខ្លួនឯងផងជីវិតគ្រួសាររបស់ខ្លួនឯងផងហើយនឹងជាការផ្ដល់នៅហានិភ័យដល់ប្រទេសជាតិដែលកំពុងតែជួបបញ្ហានឹងផង